Halo? Halo, dobar dan, Katarina Ogrizović, ovde advokat Saša Gemaljević. Da, jeste, izvolite. Drago mi je, gospodine Gemaljeviću, što ste se odazvali da uradimo ovaj telefonski intervju. Hvala najlepše. Hvala i na vašem pozivu. Da, i sada za početak, onako jedno ljudsko pitanje, da li vam teško pada trenutna situacija? Ili tačnije, kako ste uskladili život u vanrednoj situaciji i policijskom času? Pa da vam kažem, sama reč kaže da su vanredne okolnosti, da je vanredno stanje, policijski čas, da su ograničena, znači određena sloboda i prava, prvenstveno sloboda kretanja, tako da normalno svakom građaninu to teško pada, ali s obzirom da je prisutna pandemija, znači koronavirusa, jednostavno moramo da prihvatimo te određene mere, a prvenstveno ja akcenat stavljam na medicinske mere, znači kao što je pojačana lična higijena, korišćenje znači zaštitnih sredstava, dezinfekcionih, zaštitne maske, zaštitne rukavice, a ujedno pored svih ovih preventivnih mera, znači tih zaštitnih, mora da bude i prisutan optimizam kako bi što lakše prebrodili ovu situaciju, a smatram da je vrlo bitno da se ponašamo razumno, bez obzira što je prisutna pandemija koronavirusa, kako bi na što bezbolniji način znači prebrodili ovu situaciju i nakon svega toga izašli zdravi u svakom pogledu, znači u psihofizičkom pogledu i nastavili dalje normalni život. Tako da smatram da racio treba da nadvlada strah u ovoj situaciji. Tačno. Hvala na odgovoru. Gospodine Gemaljeviću, kad ste već rekli racio i razum, pa molim vas da vi kao advokat iz ugla struke objasnite naciji, građanima i javnosti ko je u skladu sa Ustavom Republike Srbije nadležan da donese odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije? Pa evo ovako, ja ću znači, davanja konkretnog odgovora na ovo vaše postavljeno pitanje, građanima malo bliže pojasniti sam pojam Ustava, pošto se sada u ovom znači, kriznom periodu često spominje. Ustav je opšti, znači pravni akt, u stvari osnovni i najviši opšti pravni akt jedne zemlje, sa najvećom pravnom snagom u odnosu na sve ostale druge, znači opšte pravne akte. Jednom rečju u pitanju je takozvana suprematija, odnosno premoć Ustava nad ostalim opštim pravnim aktima, znači zakonima, drugim pozitivnim propisima, podzakonskim aktima, uredbama, zaključcima i tako dalje. Ustavom se uređuju tri sfere, odnosno tri oblasti. Prva, to je društveno uređenje, znači organizacija države. Druga, društveno-ekonomsko uređenje, znači tu se uređuju društveno, ekonomski i politički odnosi. I treća sfera, odnosno treća oblast je gde Ustav uređuje slobode, prava i dužnosti građana u državi i odnos, znači građana prema državi. Konkretno, znači, vaše postavljeno pitanje je ko je nadležan u ovom trenutku da proglasi vanredno stanje. Ustav Republike Srbije, tačnije član 105 stav 2, predviđa da je Narodna skupština kao najviše predstavničko telo, koja je ujedno nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti, nadležna da proglašava i ukida vanredno stanje. I pritom, znači, donosi odluke većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je prisutna većina narodnih poslanika. To je, znači, opšti princip koji Ustav predviđa u ovim vanrednim okolnostima. Hvala, ali sad, s obzirom na vaš odgovor, nameće se pitanje da li postoji izuzeci od ovog pravila koje ste sada naveli i bliže objasnili. Pa, znate kako, u pravnoj teoriji od svakog pravila postoje određeni izuzeci. Samo ti izuzeci moraju biti opravdani i argumentovani. Konkretno u ovoj situaciji došlo je znači, do odstupanja od ovog prednje navedenog principa, odnosno stava koji sam sada objasnio i bliže pojasnio, tako da u trenutku kada Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane,
odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsjednik Republike Srbije, predsjednik Narodne skupštine i predsjednik vlade. Pod istim, znači, uslovima kao i Narodna skupština, kada zaseda i kada donosi odluku. Vlada nakon te zajednički donete odluke zakazuje sednicu i donosi uredbu o merama odstupanja od ljudskih i manjinskih prava, ali je imperativ i supotpis predsjednika Republike Srbije, koji je konkretno u ovoj situaciji dat, znači to nije sporno, tako da je ta uredba o merama odstupanja objavljena u službenom glasniku i u trenutku objavljivanja u službenom glasniku ona proizvodi pravno dejstvo. Uostalom, na ove okolnosti predsjednik Republike Srbije je na konferenciji za štampu javno i zvanično, znači, proglasio vanredno stanje 15. marta 2020. godine. Kada se, znači, pozvao na ovaj predmetni član Ustava koji predviđa izuzetak od pravila. Međutim, to je član 200.5. Međutim, niko do sada, bar koliko sam ja pratio u javnosti, a pogotovo u stručnoj javnosti, nije dalje prokomentarisao i dao stručno mišljenje šta se dalje dešava. Šta se dešava sa tom donetom uredbom, koja je objavljena u službenom glasniku, koja, znači, sadrži te predmetne mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava. Po članu 200.8 i tačka 9. Ta uredba koju je vlada donela, znači objavila u službenom glasniku, je dužna, znači to je imperativ, da dostavi na potvrdu Narodnoj skupštini u roku od 48 sati od njenog proglašenja ili eventualno od momenta kada je Narodna skupština u mogućnosti da se sastane. U suprotnom, znači ukoliko vlada ne dostavi tu uredbu Narodnoj skupštini na potvrdu, u tom slučaju te predmetne mere odstupanja prestaju da važe, ponavljam, prestaju da važe 24 sata od saziva, odnosno početka i završetka prve sednice Narodne skupštine održane posle proglašenog vanrednog stanja. Tako da u tom smislu, znači, nije bilo tih stručnih komentara i objašnjenja, znači, i široj javnosti i užoj, odnosno stručnoj javnosti. Da. Pa ja koristim, znači, ovu priliku da u potpunosti objasnim na koji način i pod kojim uslovima se proglašava vanredno stanje, koje predviđaju, znači, načelne imperativne odredbe, a za slučaj kad postoje izuzeci kao što je po stavu, znači, predstavnika vlasti učinjeno u ovom trenutku. Da, a molim vas onda da nam detaljnije objasnite koje su dalje nadležnosti i obaveze Narodne skupštine posle proglašenog vanrednog stanja. Pa, Ustav dalje predviđa, odnosno preciznije član 106, stav 4, predviđa da Narodna skupština, znači posle proglašenog stanja, se sastaje bez posebnog poziva. Znači, nije nužno, niti obavezujuće da predsjednik, odnosno predsjednica skupštine saziva sednicu, poziva poslanike, već, znači, Narodna skupština sastaje bez posebnog poziva, s obzirom da su u pitanju vanredne okolnosti, to je preciznije rečeno, s obzirom da je formalno pravno proglašeno vanredno stanje. I drugi slučaj koji je vrlo karakterističan, znači, to je da se za vreme trajanja vanrednog stanja Narodna skupština ne može raspustiti. Znači, ne može biti raspuštena za vreme trajanja vanrednog stanja. I time se, znači, na takav način tom odredbom pridaje jedan veliki značaj i odgovornost Narodnoj skupštini, s obzirom da se država nalazi pod vanrednim okolnostima, odnosno konkretno da je proglašeno vanredno stanje. Dakle, to bi bio moj odgovor na ovo vaše konkretno postavljanje. Da. Ali čekajte sad još jedno pitanje. Znači, konkretno u ovom slučaju,
po vašem mišljenju, da li je bitno, iako jeste, zbog čega je bitno da se Narodna skupština sastane posle proglašenog vanrednog stanja, ako već nije bilo u mogućnosti da se prethodno sastane i donese odluku o proglašenju vanrednog stanja? Mislim, ovo kako je prezentovano u javnosti 15. marta 2020. kada je zvanično i proglašeno vanredno stanje. Da, mislite na konferenciji za štampu? Tako je, da. Znate kako, dalje, član 200, tačka 8 i 9 predviđaju, kao što sam sada već napomenuo, a sada ću bliže da pojasnim. Da, izvolite. Da je i moje mišljenje, znači kao advokata, da je vrlo bitno, značajno i nužno, znači podvlačim nužno, da se Narodna skupština sastane po proglašenom vanrednom stanju i sazove prvu sednicu, jer je vlada dužna da tu predmetnu uredbu o merama odstupanja dostavi na potvrdu Narodnoj skupštini u roku od 48 sati od njenog, znači, proglašenja ili objavljivanja, znači, u službenom glasniku, ili od kada je Narodna skupština, znači, u mogućnosti da se sastane, ali je sada veliki upitnik kako će vlada i na koji način da dostavi tu predmetnu uredbu na potvrdu Narodnoj skupštini ako se Narodna skupština nije sastala. Ili pak eventualno nije u mogućnosti da se sastane. Da. Znači samim tim se dovodi u pitanje pravno dejstvo te predmetne uredbe koja je zvanično proglašena u službenom glasniku o tim merama odstupanja, jer uredba, znači, nije potvrđena od Narodne skupštine, a morala je. Znači, imperativ je bio da bude potvrđena od strane Narodne skupštine, s obzirom, opet se vraćamo na početak, da je ovo izuzetak i da vanredno stanje nije Narodna skupština proglasila kao što je trebala u skladu sa ovim prvobitnim načelnim stavom, odnosno odredbom Ustava. Da. Dalje, to se reflektuje, ako dozvolite. Da, izvolite. Da, to se sada reflektuje na dalju primjenu ovog predmetnog člana 200, tačka 8, a pogotovo tačka 9. Jer se dalje predviđa u tom članu, odnosno konkretnije tačka 9, gdje se predviđa da ukoliko vlada tu, znači, uredbu o merama odstupanja nije dostavila Narodnoj skupštini, te, znači, predmetne mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava prestaju da važe 24 sata od saziva, odnosno početka, to je završetka prve sednice Narodne skupštine posle proglašenog vanrednog stanja. I sada, konkretno u ovoj situaciji, evidentno je da nije moguće da se u potpunosti, znači podvlačim, u potpunosti primeni tačka 9 člana 200 Ustava Republike Srbije. Odnosno, preciznije rečeno, nije moguće da te predmetne mere odstupanja prestanu da važe. Zašto? Pa jer se rok od 24 sata vezuje za saziv, odnosno početak i završetak prve sednice Narodne skupštine, koja nije održana, a morala je da se održi posle tog proglašenog vanrednog stanja. Tako da mi suštinski imamo jednu vrlo složenu pravnu situaciju. Ja bih rekao da je nastupio jedan pravni apsurd. Da. A biću, iskreno da budem slobodan, da se malo slikovito izrazim. Izvolite. Da je u pitanju pravni kolaps. Da napravim jedno poređenje, da bi svi građani bili upućeni, znači shvatili, da bi pojednostavio. Kao kada imate određeni kolaps u gradskom saobraćaju, znate, kada nastane gužva i određene posljedice povodom tog kolapsa, povodom gužve i tako dalje. Tako konkretno i ovdje imamo kolaps, ali u pravnoj materiji, u pravnoj regulativi. Da. I to se odražava, znači, po meni na dve kontradiktorne situacije. Evo sada ću taksativno i precizno navesti. Da, izvolite. Prvi slučaj je da mi sada imamo ovu uredbu o merama odstupanja od ljudskih i manjinskih prava, koje je na sednici vlada donela po prethodno
postignutom zajedničkom dogovoru između predsjednika Republike Srbije, predsjednika Narodne skupštine i predsjednika vlade, odnosno premijerke. Ta uredba je zvanično objavljena i proglašena u službenom glasniku. Znači, ta uredba je na pravnoj snazi, odnosno, da još budem precizniji, proizvodi pravno dejstvo, a istovremeno, podvlačim, istovremeno, ta uredba nije potvrđena od strane Narodne skupštine, a morala je, kao što predviđa Ustav, odnosno ovaj prednje navedeni član na koji sam se pozvao. Tako da mi advokati, sudije, znači jednostavno pravna struka, u tom terminološkom smislu, u teoretskom smislu, u teoriji prava, takve pravne akte nazivamo da su, ili ih tretiramo kao pravno manjkavi akte. Istovremeno, imamo sada uredbu koja je na snazi, koja proizvodi pravno dejstvo, kao što sam sad prethodno rekao, koja je objavljena u službenom glasniku, ali nije potvrđena od strane Narodne skupštine, morala je. U slučaju da nije potvrđena, a nije, evidentno je da nije, jer se Narodna skupština do danas još nije sastala, tačka 9 člana 200 Ustava Republike Srbije predviđa, znači u tom slučaju, da te mere, da te predmetne mere moraju da prestanu da važe. Odnosno da se stavljaju van snage. Znači, jednostavno stavljaju se van snage u roku od 24 sata, ali se taj rok vezuje za saziv prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije posle proglašenog vanrednog stanja. S obzirom da ta prva sednica nije sazvana, sada je prosto nemoguće da se ta predmetna uredba stavi van snage, odnosno da se donese odluka o prestanku važenja tih predmetnih mera odstupanja, što samim tim opet se vraćamo na početak, koji bilazi zaključak da je ta uredba na snazi, a istovremeno je pravno manjkava, jer nije potvrđena od strane Narodne skupštine, a morala je, znači imperativ je. Eto, to je taj, ja mislim da sam u dovoljnoj mjeri i na jednostavan način koliko sam se trudio da budem i stručan, a istovremeno jednostavan kako bi svi građani Republike Srbije shvatili ovu sada trenutnu situaciju. Da, a molim vas sada, da li vi kao advokat smatrate da se na ovakav način, bez obzira na proglašeno vanredno stanje i prisutnu pandemiju koronavirusa, dovodi u pitanje postojanje demokratije u našoj zemlji? Pa, ja bih pre ovog vašeg poslednjeg postavljenog pitanja još nešto izjavio i dopunio na konto ovih prednje navedenih činjenica. S obzirom da između ostalog Ustav predviđa određene slobode i prava, konkretno član 46 Ustava Republike Srbije predviđa, odnosno propisuje slobodu mišljenja i izražavanja. Znači, tim članom se jemči sloboda mišljenja i izražavanja, tako da, odnosno kao i sloboda, ujedno kao i sloboda da se sloboda mišljenja i izražavanja, znači, prezentuje govorom, slikom ili na drugi način. U skladu sa ovim članom 46, moje mišljenje je da je u ovoj konkretnoj situaciji reč o uzurpaciji nadležnosti Narodne skupštine. Jer javno i zvanično do sada još nismo dobili objašnjenje po meni za dve ključne stvari. Prva ključna stvar je zbog čega, odnosno preciznije rečeno iz kojih razloga, Narodna skupština nije bila u mogućnosti da se sastane kako bi proglasila vanredno stanje. I druga stvar je zbog čega, odnosno iz kojih razloga se Narodna skupština nije sastala i sazvala, znači prvu sednicu, ali posle proglašenog vanrednog stanja, zbog svih ovih prednje navedenih razloga, kao i pravnih radnji koje je ona morala po Ustavu da uradi, a nije uradila jer nije ni mogla, s obzirom da sednica skupštine je zakazana. Tako da, imajući znači, u vidu ove činjenice,
ja smatram i ovu jednu složenu, znači ovu složenu situaciju, kao advokat smatram da je Narodna skupština trebala i morala da se sastane, a samim tim i da ona bude ta kao zakonodavno telo i kao najviše predstavničko telo, kao simbol građanske demokratije da pronosi vanredno stanje. Smatram da nisu postojali bilo kakvi razlozi koji bi onemogućili saziv Narodne skupštine. Evo zašto? Pa, tu po meni ima više načina kako je mogla da se ta sednica sazove. Kako? Da se Narodna skupština sastane. Iako je, znači, prisutna pandemija koronavirusa. Kako, na primjer? Iako je prisutna pandemija koronavirusa. Pa evo, prvo elektronskim putem. Znači, 21. vek, znači elektronskim putem. Onda su mogli telefonskim putem, znači mogla da se zakaže telefonska sednica da se održi narodnih poslanika. Zatim mogli su putem video linka, odnosno Skype-a, kao što se danas u ovom vanrednom stanju održavaju suđenja. Iako postoje određene primjedbe i advokate i advokatske komore Srbije, ali je to i dokaz, znači da eto i na taj način može da se zakaže sednica, odnosno ako mogu suđenja da teku da se održavaju, onda je mogla i sednica Narodne skupštine. I na kraju, po mom mišljenju, mogli su i e-mail prepiskom, odnosno e-mail poštom, jednostavno da zakažu, odnosno da održe na taj način sednicu i proglase vanredno stanje. Zašto do toga nije došlo, ne znam. Nemamo nikakvih objašnjenja, tako da jednostavno ja smatram i ovo je moje mišljenje da je na ovakav način Narodna skupština mogla da se sastane. Da. Imajući u vidu, znači, sve ove prednje navedene činjenice, smatram da je nečinjenje, odnosno da budem jasniji, nepreduzimanje određenih radnji narodnih poslanika i predsjednice Narodne skupštine, ali podvlačim izuzev ovih 8 narodnih poslanika koji su se javno oglasili i inicirali zahtev za sazivanje sednice i obratili su se, znači, između ostalog, Ustavnom sudu, preko predsjednice, Vrhovnom kasacionom sudu, preko predsjednika i Advokatskoj komori Srbije, preko predsjednika, kako bi se eventualno utvrdilo i iznali stručni stavovi i mišljenja da li je prilikom proglašenja vanrednog stanja došlo do povrede Ustava ili ne, ako jeste na koji način, u kom obimu, u kojoj meri i sl. U tom smislu smatram da je ovo nečinjenje ovih narodnih poslanika i predsjednice, izuzev opet podvlačimo ovih 8 narodnih poslanika, uticalo da se Narodna skupština suspenduje, odnosno da se rad Narodne skupštine suspenduje. Tako da mi sada opet imamo jednu kontradiktornu situaciju, koja inače otežava, znači, samu našu ovu situaciju zbog prisutne pandemije koronavirusa. A to je istovremeno de jure, odnosno formalno pravno, Narodna skupština ne može biti raspuštena shodno članu 106.4 Ustava Republike Srbije, samim tim formalno pravno Narodna skupština nije raspuštena, znači formalno pravno postoji, a istovremeno de facto, znači faktički, ne postoji rad skupštine, odnosno rad Narodne skupštine je suspendovan. Tako da opet imamo tu jednu kontradiktornu situaciju ili, kao što sam već opisao, jedan pravni apsurd. Tako da smatram da bi struka trebala da da svoje mišljenje, posebno, znači naročito, Ustavni sud, a između ostalog i Vrhovni kasacioni sud. Mada ni Advokatska komora Srbije, pa i Beograda ne bi smela i trebala začuti, jer Advokatska komora Srbije kao jedna, znači, profesionalna, nezavisna, samostalna organizacija je u teškim vremenima, znači, uvek bila u prvim redovima i iznosila svoje mišljenje i pomagala i građanima, a samim tim i samoj državi, da prevaziđu određene probleme. Da. Evo i za sam... Možda sam malo bio preopštiran, ali... Ne, odlično. Mislim, detaljno objasniti struka kada objašnjava, znači, prosto da se pojasne neke stvari. Pitali ste me za postojanje demokratije. Da. Ako sam dobro.
shvatio i zapamtio. Da li se dovodi u pitanje postojanje demokratije u našoj zemlji? Znate kako, proglašenje vanrednog stanja, sama reč kaže da je nešto vanredno, da postoje određene vanredne okolnosti koji je Ustav predviđa. Znači, Ustav nije to deklarativno, samo imaginarno predvideo neke mere ograničenja ukoliko dođe do neke krizne situacije, ratnog stanja, elementarnih nepogoda, širenje zaraznih bolesti kao što je sada slučaj i tako dalje, a da se pritom te imperativne norme i odredbe ne primjenjuju. Nego, znači, on je prilagodio te imperativne norme toj trenutnoj, znači, kriznoj situaciji. Tako da vanredno stanje ne znači istovremeno i ukidanje građanske demokratije. Smatram da su sve ove prednje navedene činjenice, odnosno prvenstveno nečinjenje i nepreduzimanje radnji od strane narodnih poslanika i predsjednice Narodne skupštine, izuzev ovih 8 opet podvlačenih narodnih poslanika koji su se javno obratili, znači, i inicirali zahtev predsjednici Narodne skupštine da se zove skupštinu, iako, znači podvlačen, iako posle proglašenog vanrednog stanja nije neophodan poziv, već se po sili Ustava, znači imperativnih normi, Narodna skupština sastaje bez poziva. Tako da se vraćam ovo što sam započeo, znači da izuzev ovih 8 narodnih poslanika smatram da su građanska demokratija, koja je osnovni stup i temelj društvenog i državnog uređenja naše države i vladavina prava, poljuljani. Znači, smatram da su poljuljani i da se samim tim dovodi u pitanje poštovanje i primjena člana 2, stav 2 Ustava Republike Srbije, gde on predviđa jedan pojam nosioci suvereniteta. Sada ću građanima i naciji da bliže objasnim šta znači taj pojam nosioci suvereniteta. Znači, Ustav u članu 2, stavu 2 predviđa da suverenost potiče od građana i da nijedan državni organ ili eventualno politička neka organizacija ili grupa ili pojedinac ne mogu da prisvoje tu suverenost od građana. I zato me, znači kao građanina, ali prvenstveno, znači kao advokata, boli me to što Narodna skupština ćuti i što ne reaguje i što ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa propisanim normama i odredbama Ustava. Opet podvlačim da dam ovako jednu završnu misao povodom pitanja postojanja i opstanka demokratije u ovim kriznim situacijama. Smatram da uvođenje vanrednog stanja i proglašenje vanrednog stanja ne znači da građanska demokratija treba da se ukine, već može paralelno da postoji u ovim vanrednim okolnostima. Da, pa da li se sve slobode i prava koje Ustav predviđa u određenoj meri ograničavaju za vreme trajanja ovog vanrednog stanja? Pa, trudit ću se da budem što konkretniji. Znači, pa da, mislim, zato što je ovo baš vrlo je situacija vrlo specifična, tako da je nemoguće očekivati jedan apsolutni odgovor. Tako je. Ili ne. Da, tačno. Zbog same specifične situacije, odnosno teške situacije u kojoj se nalazimo, zbog pandemije, koronavirusa. Da. Pa generalno gledano, načelno gledano, znači Ustav predviđa određene slobode i prava građana i teoretski, znači načelno, te slobode, znači ta prava, ne bi trebali da se ograničavaju. Međutim, opet postoje određeni izuzeci u zavisnosti od trenutne situacije. Znači, ad hoc, od konkretne situacije i prema procenama države, nadležnih državnih organa, sudova, se preduzimaju određene mere gde se i te slobode i prava ograničavaju. Tako da Ustav, recimo, između ostalog, predviđa i slobodu kretanja. Međutim, u ovoj konkretnoj situaciji,
ta sloboda kretanja se može ograničiti ukoliko je situacija, znači, alarmantna u smislu pandemije koronavirusa, i onda se sloboda kretanja ograničava radi sprečavanja, znači, širenja zaraznih bolesti. Da. To je, eto, jedan primjer koji je, znači, konkretno u ovoj situaciji evidentan. Druge neke slobode, kao što i prava, kao što su, recimo, pravo na život, gdje je ljudski život neprikosnoven. Da. Zatim nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta. Ne bi trebalo pravo na obaveštenost, jer svako ima pravo da bude istinito, potpuno i blagovremeno obavešten o pitanjima od javnog značaja. Ne bi trebali da budu predmet ograničenja. Znači, po mom mišljenju, ne bi trebali da budu predmet ograničenja, jer bi onda prešli tu granicu i ušli bi u polje gdje bi povredili demokratiju, odnosno suverenost građana. Tako da je to jedna tanka nit i tu bi, znači, predstavnici države, nadležni državni organi, morali da budu vrlo oprezni i vispreni prilikom donošenja eventualnih mera kojima se odstupa od ovih sloboda i prava. Da. Dalje, postoje određene slobode, kao što su, recimo, sloboda misli, savesti, gdje se jemči sloboda misli, savesti, uverenja, pravo da se ostane pri svom uverenju. Znači, smatram da ta vrsta slobode, sloboda misli, savesti, ne bi trebalo da bude predmet ograničenja. Također ne bi trebalo da se ograniči ni sloboda mišljenja i izražavanja. To je član 46. Ovaj prethodni član sloboda misli i savesti je član 43. Gdje se Ustavom, znači članom 46, jemči sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, slikom ili na drugi eventualni način traže, priznaju, šire obaveštenja i određene ideje. Nezavisno što je proglašeno vanredno stanje, smatram da sloboda medija ne bi trebala da se ograniči, tako da su, eto, to neke slobode gdje, po mom mišljenju, bi trebale da postoje u punom obimu i u punoj meri, nezavisno od činjenice što je proglašeno vanredno stanje. Da, znači može se reći da je zaključak emisije istina je najbolji lek. Pa, znate kako, sada ste me podsjetili da kažem još jednu stvar. Da, izvolite. Tom vašom konstatacijom. Da bi se došlo, slažem se da je istina najbolji lek, ali se sada po meni postavlja pitanje kako doći do istine u ovim vanrednim okolnostima. Smatram, kao advokat, da jedino putem struke može da se dođe do istine. I zato smatram i ujedno koristim ovu priliku i predlažem da se struka oglasi. Znači, isključivo struka. Kako u pogledu pravne oblasti, gdje bi struka, znači, trebala da da svoje mišljenje, javno da iznese, i javnosti da iznese stručno mišljenje, od strane Ustavnog suda, Vrhovnog kasacionog suda, Advokatske komore Srbije, naročito između ostalog i Advokatske komore Beograda, čiji sam ja član. U pogledu činjenice da li je prilikom proglašenja vanrednog stanja došlo do povrede Ustava ili ne. Da li je Narodna skupština mogla da se sastane ili su postojali neki razlozi, opravdani, argumentovani, koji su sprečili sastajanje, odnosno saziv sednice Narodne skupštine, pa je iz tog razloga proglašeno stanje na način kako je to na konferenciji za štampu predsjednice Republike Srbije 15. marta 2020. godine objavio. Istovremeno, imajući u vidu da je kod nas prisutna pandemija koronavirusa, sama reč pandemija potiče od grčke reči pan, što znači sve i demos narod. U ovoj situaciji smatram da se prvenstveno i isključivo sloboda i podrška od strane države treba dati zdravstvenim radnicima. Da su oni ti, znači, na braniku sada otadžbine u ovoj
situaciji, znači, kada hara ovaj koronavirus, a država je tu samo da, znači, da podršku na način na koji može, ali su, znači, zdravstveni radnici sada na prvoj liniji, po meni, bi na takav način jednostavno i izašli iz ove situacije. Normalno, uz pomoć države na adekvatan i određeni način. Da. Tako da, eto, to bi bio neki moj komentar i moj, ako hoćete tako da se izrazim, zaključak u pogledu istine. Da. Potpuno slažem sa vama da bi nam istina zaista sada bila između ostalog vrlo, da ne kažem preko neophodno. Da. Hvala vam najljepše, gospodine Gemaljeviću, na ovim baš detaljnim odgovorima i ovom prilikom bi vam se ja pridružila i pozvala, kao što ste rekli, i ostale advokate, sudije, struku prvenstveno, da iznese svoje mišljenje i stav i ono što ste rekli isto lekare i sve ostale koji su sada zaista neophodni da predstave sve ovo u čemu se mi sad nalazimo. Ja bih samo dodao da čak i ukoliko postoje različiti stavovi u struci, da li je to zdravstvo, pravna oblast, potpuno je nebitno, ta različitost stavova i mišljenja bi također rezultirala jedan put ka istini. Tačno, apsolutno se slažem, tačno, sloboda mišljenja i sloboda govora, da. Ujedno je, što sam to prethodno rekao, i što Ustav predviđa i što sam već, znači, da ne ponavljam. Da. Još jednom, hvala vam najviše. Hvala i vama. Važi, prijetno, doviđenja, prijetno, tako dobro.